sunod ti Grand Champion. Pride iti Ilocano kan Pangpangasinense kan intiro iti Norte. Amin nga ka Ilocanuan lalalo iti lubong. Ngarod, naipakita tayo lang iti pagmaymaysa tayo. Dito'y Norte, nga intiro ti lubong, nagkaykaysa tayo. Iso nga, impakita tayo nga may sa tayo nga pamilya, may sa tayo nga tribo, nga agkakaisa, kasta, iti tatak Ilocano, tatak Pangasinense, tatak Norte, nga kuna tayo niya. Tatak Region 1 dayta. Hanga maidulin daytan tani nagado tinapangpangabak tayon nga no nagkaykaysa tayo mangabak. Lalo dito Pangasinan niya, kitaan nyo, dahil yung senator nga nag-number 1 dito Pangasinan. Madi ka mo no apay. Ngam! Ngam, dahil dyan nga ron, gapo dito tulong tayo kung suporta tayo. Nga nagkaykaysa kasla may nga tribo tayo, may nga pamilya tayo. Napangabak tayo nga dito Grand Champion tayo, Tata Barbaro nga Grand Champion ti The Voice Kids Philippines Season 4. Ni Van Diyos nga rod niya ay nasalamat niya yung aming kanakan na nagapo iti kinaununag, kinasulsulisok, iti unag ti pusok. Agpaspasalamat ako unang iti supsuport tayo, nagiti karkararagyo, kan nagita buto yung nga rod niya. Gapo, iti panagkaykaysa, iti buto, iti Ilocano nga rod. Nangabak nga ron, ni Banjos, iso na ti katakkalan buto di kalman, iso na ti nangabak ka, nagdakkel nga ragsak, iti narikna yung mat siguro, iso nga salamat kinyayo amin, agyamang kami kinyayo. Ato pa nga ron kano, nga simsimrat nga buto, nagado nagre-reklamo oray nantiyo, pinagas ko ti nagpastrat iti buto, nga hanga simrat, iso nga ron, imbaglakid din ta nangabaklatan ni Banjos, kunak nung arod maabak kan ta masimrat lagi di bubuto nga yung pilpilit nga sarsarat niya nga mga nakastrat. Iso nga ay na madanagan at madanagan ng tiyo nga adi nga rod nga ba matlatta. Pero siyempre hantay mat nga may baga nga sitoy lang nga Ilocano kada Pangasinense iti nagtitinulong nga nagpangabak kini Banjos adumat iti kwa taga sa bali nga luglugar dagitoy Bibisaya dagitoy Tagalog nga rod kada intiro iti Pilipinas intiro ti Lubo malang Ilocano salamat kinyayo amin para sa aming lahat ng mga Ilocano lalo nga sa aming bayan na ang Asinggan. Salamat sa inyong tulong sa aming winner. Salamat sa inyong mga boto. Nya? Thank you So nga, ay na, talaga nga nagmaymaysa, nagtitinipon-tipon, amin nga boto yung nga rod. Talaga nga dakkel nga talaga, timala nga boto, timaysa, natulungan tayo. Sige, baka sabali ti mapampanuno yung. Amo, kadati kurang na dadyang baga, kadati kurang nga letter na nga, pakatawa lang. Siyempre, baga tayo magkasitan, pakatawa lang. Katawa kayo, ay na. Kat siyempre, hantay nga liplipatan na gito'y bitter, nga bashers, nga rod, Banjos, siyempre nga maiwasan dayta. Kasta talaga, may isang nga tao no sumikat, i-bash da, guyudan da nga pababa. Kasta dagita kwa, awan pampanuno na nga tatawin, awan pampanuno na. Amo yung kakanakan, iti utak, kas lalata dayta. Tilata no awang karga na nalaaw di mat. Kastamat ti tao no na awang karga ti utak na nalalaaw da. Iso nga dagita nalalaaw nga nagingiwan nga bitter. Awang karga ti utak na dagita. Win ay na. Kaya may ibaga lang dagiti bashers kada bitter. Iti panagpangaba ng arod ni Banjos tanaabak dagiti manok da. Dagdi lang ti may baga kinyayo niya. Dayjan. Sige, mabusor kayo. Naabak da. Naabak da. Awan maramidan yun, nagpasan di Grand Finance. Ada na nga bakaw. Uray, putak kayo nga putak dita. Kasala manok nga pula. Naabak da ita akwayon manok yung. Iso nga, didigos kayo ti dangla. Ako namin niya. Kami nagati Ilocano mga kwa. Amudang rod nga kadaradan, pagpadadang-adara nga type B, buguong, adadara ti buguong da, handalat ta nga suportaan iti kuada ti pamilyada. Tako na nga rod may sa tayo nga pamilya nga madik amo na apay. Amo yung ka na nga rod, nalalaing dagitan talo nga grand finalist
Nalalay tayo sumurod nga Grand Penetres, ibagada, nangaba ni Banjos, tagdabo, hangadaboy. Oh, it's sharp hitter, dayta. Tapos da hangadaboy, tibagayo. Look, di yung kidney niya, pag itinumugag to palagi na bubutilog yo. Alain kayo nga kwa. So ano, dati mang bas kini Banjos, ay nasa ti umuna nga kwa, mangkaroon kang kinyayo, ngalang-ngalang ka nga talaga, nagdak kang iwak ko niya, agbabas mo't kinya, adak kang iwak ko, makunayo. Inya, awan ti marami na ti bibiyagyo, ayusin nyo dagita bibiyagyo, ti biyagmi, napintas ti biyagmi, sige nga basa kita guyud mang dadadal kita tao, kasta mag-ugali ang mabalbaliwan, so nga mabalbaliwan man ti bibiyagyo. Ya, pananutin nyo ka din, no, dati problema yo, si kayo, kita biyagyo ti da problema na, so kasa ti biyagyo ti si kayo dati problema yo, si kayo ti problema, nya! Umakin niya yun, talagang armalay ko, sige nga rin ka nakanta ni, yung mato ti blood pressure ko, tanan na rin, talagang nagkibag, ti barukong ko, di napanunod ko dito nga basers ni, makapakaramon ko magamin ni. Kung babanyo natan, kastada nga rod ko na nga rod, awang karkarga ti utak na kita isong nangingiwa da, nalpas nga rod ti laban na, nagadupe lang araw da. Apay tadi yung butos na kita manukyo, okay din na, basta. Mayat kumano, agdin nagkat iti buto da, hanggang araw. Nagatid dugma ti agwa ti buto da. Dadak na ti buto na dayan ang pangaraw. Tapos kasta din sa sauyo. Yung tupay lang ko naman eh. Pag iginalutag na kita rumuyo ko naktumat. So ako'y pungot-pungot. Maumakin niya yaw. Sabi akong agas ko dito ay na ko naktumat na eh. Inusap ko lang iti diop ko. Nagaramit ti bidyong nagungot kinyayaw. Ko naktumat na. Sige raw. Basta si tayo nga kakana ka, naragsak tayo lang. Umay kayo, iliming, asinggan pangasinan, taga-asinggan manantiyo, karuba ni Banjos. Uwan ka, nakakdayta, isong nga nangabat, kwa. Talalain kami niya. Sa balik ti danong medya asinggan, isong nga si kayo, no kayo ti napintas ti busis yo. Umay kayo, agsakdo, iyay asinggan, na imas ti danong medya, makapapintas ti busis. Uri nanti napintas ti busis na ako nayo, ay na. Sa pila ko maya, juwit kami to ni Banjos, urayan nyo tayo ta-juwit me, iposminto niya, Ketsak bayang aglipas, ag-shoutout pengarod nantiyo dagitoy kuabangad, nagpapa-shoutout nga kakaanak ka nantiyo nga rod. Ready kayo? Tabaka mangagyo, tinagan nyo, random lang dahil tag-pil-pila lang dagitag kumkume, papa-shoutout niya. So nga nyo lipatan tag-comment, no makabuhay ka ti video nga pa-shoutout, ano mabasak to. Kano mataymingan nga si kayo, swerte niya, gusto ka na nga bak luto niya. Shoutout nga rod kini Tristan Randolph, kini Gay Rose Merculio, Shania Faye Coloma, Patricia Robloxer, Jopay Domincel iti Nueva Vizcaya, Nish Berry Toquero, Topi Gonzalo iti Candon City, Ilocos Sur, Odette the Swan Princess ni Kunana iti La Union, may managan na. Ni Kim Dangli, shout out. Shout out mo kini Caroline Ulep iti Rome, Italy, nga supporter ni Antillo dita. Ni Reggae Season iti Ilocos Norte. Shout out mo kini Moonlight Queen ni Love Star. Maya tinagan na. Jonas Adrian de Gracia ti Ilocos Sur. Kini Pearl Dison iti Kalinga. Dagita nga ro tinaswertyan nga nangabak ti Bingo. Iti pa shout out ni Antillo nya. Kat kasi nga ro nagyaman na kinyayo kakanakan iti anos yung magbuibuya kina Antillo. Kan sapil ako man kay agbalbalyo ang kay magbanbanlog agbuibuya ti bibiyos ko ore puro kalukwan niya. Kat kasi nga ro pag ikat stress niya ko nayo. Sige nga ro kanakan nya ti last nga part iti videos ni Antillo. When